Elektronski potpis je skup podataka koji garantuje integritet i autentičnost jednog dokumenta. To znači da se zna ko je potpisao dokument, ko stoji iza njega i da se taj dokument nakon potpisa nije promenio. A kvalifikovan elektronski potpis jeste jedno zakonsko priznavanje ono što elektronski potpis tehnološki omogućava. Elektronski potpisi izdaju sertifikacijno tela i upotrebe elektronskog potpisa i masovnost usluga je potpuno neminovna. Kad kažemo integritet elektronskog dokumenta koji je potpisan elektronskim potpisom, to znači da se svaka promjena na tom dokumentu evidentira tako što se taj potpis skine. Ono što je važno da u papirnom svetu, ako dokument ima više od jednog lista, potpis sam po sebi ne potvrđuje integritet. Novi zakon o elektronskom poslovanju je doneo korišćenje elektronskog potpisa u cloudu. Dakle, do sada je to bilo moguće samo korišćenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata, a sada će građani moći da se prijave kod provajdera i koriste svoj potpis u cloudu, što će neverovatno olakšati korišćenje usluga elektronske uprave. Praktično za korisnika to znači da će procedura potpisivanja se svesti na unošenje jednog transaction koda, odnosno PIN-a, koji će stizati SMS porukom na mobilni uređaj. To znači da će praktično svaki građanin bez komplikovane opreme moći koristiti kvalifikovani elektronski sertifikat, kvalifikovano elektronski potpisivati dokumente. Naše očekivanje je da to znači da ćemo imati milione potpisa.